Ndagusuje cyane mukunzi wa Military Story TV nkubwira ngo komeza ugubwe neza amahoro y'Imana akomeze kubana n'ubuzima bwawe. General Major CHIKU Kitambwe Jerome wahawe kuza gufasha General Kirumwami epita kwirukana umutwe wa M23 mu mujyi wa Bunagana yatangiye inshingano. General CHIKU yivugiye ko yiteguye kwirukana M23 mu mujyi wa Bunagana ababa bazima cyangwa ari mirambo. Yarasanzwe ari komanda wungirije umutwe udasanzwe w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu. Mu minsi ya mbere ye ku rugamba rero yahuye n'ibitero bikomeye bya M23 aho nko mu duce twa Kabindi na Rangira dukikije umujyi wa Rucuro twagoswe n'abarwanyi ba M23. Twakwibutsa ko General CHIKU akunze kurangwa n'amagambo yuje ivangura aho abanyekongo bose bavuga ikinyarwanda avuga ko ari abanyarwanda. Bivugwa ko rero kugira ngo yoherezwe ku rugamba ari we wabisabye abayobozi be mu gisirikare cya FARDC nyuma yo kuvuga ko rero yasanze uburyo General Kirumwami akoresha mu kuhangana na M23 buciriritse. Bivugwa ko General CHIKU yari yijeje abayobozi bekowe n'itsinda rye barinda na Perezida Tshisekedi bazanye ku rugamba bari bijeje abayobozi babo ku rugamba kwirukana M23 mu mujyi wa Bunagana mu gihe kitarenze icyumweru kimwe. Indi nkuru wamenya rero nuko Perezida Felix Tshisekedi wa RDC yasabwe gutangiza intambara yeruye ku Rwanda. Umunyamabanga w'agateganyo wa UNC ishami rya Rubumbashi Charles Chungu yabivugiye kuri iki cyumweru tariki ya 19 Kamena 2022 ubwo hizigizwaga imyaka 12 iri shyaka rimaze rishinzwe. Yavuze ko u Rwanda rushyigikiwe n'imiryango mpuzamahanga ishaka guhungabanya umutekano wa Kongo kugira ngo ibone uko itwara amabuye y'agaciro y'iki gihugu nkuko byatangajwe. Yagize ati mu bigaragara ntabwo turi bwizihize isabukuru uyu munsi mu gihe tuzi ko abavandimwe bacu mu burasirazuba bibasiwe n'ubushotoranyi bw'u Rwanda twifatanyije n'abavandimwe bacu hariya. Intambara y'u Rwanda rero igamije gutwara ngo amabuye yacu, ariko mu minsi iri imbere tuzakusanya ubushobozi bwo gushigikira ingabo zacu FARDC. Ku rundi ruhande bitewe n'imyitwarire y'u Rwanda yo gushigikira ngo M23 UNC yasabye Perezida Felix Tshisekedi Chilombo gutangaza intambara kuri iki gihugu. Charles Chungu yivuza ko Perezida yatangaza intambara mu mpuzankano ya gisirikare. Ati kubijyanye n'ikibazo cyo mu burasirazuba Perezida aracecetse cyane, turashaka ko agira icyo avuga, turashaka ko atangaza intambara ku Rwanda. Birakwiye ko afata icyemezo gituma abaturage bamugirira icyizere natangaze intambara. Abaturage twiteguye gutera u Rwanda tukinjiramo tugahorera RDC. Hagati aho ku mbuga nkoranyambaga ziri mu Facebook hatangijwe ubukangurambaga buhamagarira abanyekongo kwitabira imyigaragambyo izabera ku rugo rwa Ambasaderi w'u Rwanda muri RDC Karega Vincent. Abazayitabira ngo barashaka kuzaba bari kumwe hanga mu byo gukwirakwiza amazi, bakazaba bitwaje ibikoresho bibasha gukata imiyoboro igana mu rugo rwa Ambasaderi. Ntibizarangiriraho kuko bazanitwaza abazi iby'amashanyarazi bazasiga bakase insinga bityo umuriro ntiwongere kugera mu rugo rw'uwo mwambasaderi w'u Rwanda uri mu gihugu cya Kongo. Indi nkuru rero wamenya nuko M23 kuri ubu ngubu yamaze gufungura umupaka wa Bunagana uyihuza na Uganda. Umutwe witwaje intwaro wa M23 rero umaze icyumweru ufasha umujyi wa Bunagana wamaze gufungura umupaka wahuhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda. Nkuko M23 yabitangaje rero iki gikorwa cyayobowe n'umuvugizi wayo Major Ngoma mu gitondo cy'uwo 20 Kamena 2022. Muri video y'amasegonda 51 Major Ngoma agaragara ahagaze imbere y'ibiro by'abinjira n'abasohoka kuri uyu mupaka. Ku rundi ruhande hagaragara abaturage benshi bategereje gutaha. Tariki ya 13 Kamena 2022 nibwo abarwanyi ba M23 bafashe umujyi wa Bunagana. Abasirikare benshi ba RDC hamwe n'abaturage bahungiye
muri Uganda. Kuva ubwo ibikorwa byo ku mupaka byarahagaze, ndetse amakamyo aturuka Uganda yinjira muri Kongo yari yarahagaze ku mpamvu z'umutekano. Kuri ubu M23 yemeza ko rero ibikorwa byo ku mupaka birongera gukora nk'uko byari bisanzwe, kandi ngo irarindira umutekano uhambaye bari abaturage bari gutaha iwabo mu mujyi wa Bunagana bavuye mu gihugu cya Uganda aho bari barahungiye. Reka ngushimire rero wowe wabanye natwe kuva dutangiye kugera dusoje. Reka nkubwire ngo komeza ugubwe neza, nanagushimira kuba ukurikira ibiganiro byacu. Nkwibutsa gukanda subscribe kugira utajya ucikanwa n'amakuru agiye agezweho, haba muri politike cyangwa se amandi makuru yose y'ubwoko bwose tukugezaho hano kuri TV yacu. Reka nkubwire ngo ndagukunda cyane.